places are performing well, especially local poultry and fish value addition. Okay. Mulozi Waito Murungi wa Tayari West okolera kimu mu Buliisa mu delivery bantu bali mu mood already bakulinda bulinda ntunira President Kaire Kona nagenda kuba naika mu kichweka kino baitu nkora nkwetaaga kuba ntufunayo abantu bandi bagenda omaiso kuba ntunyumyamu basoye kuba ne batugambira nkunira kuba ninfuna na Minister wa ICT Dr. Chris Baryomunsi na wayongera okuba natutangaza project eno oba program ene ya parish development model. Honorable Minister, tuli live ambeoza Tayari West PDM mu Bunyoro sofa obwiro obutito mwakaba mu mukisangire muta arohe mpinduka nitwebaza president akuba agumizemu na etorore ihanga hati kandi cyarera li Bunyoro nunji yakasana no karora hati turi Buliisa president natandikira Buliisa okubongera omurunzi umuhinji kandi kuruga hano nagenda ekikube aruga ekikube agende mu town ya Hoima nyencha aja kuba neiguraho university nekisaa cha stadium then cyakana atangatangane abebembezi bona babunyoro kuri kiryandongo then wa chakatano abereho na rare so aja kwetorora Bunyoro yona ali ha program ya wealth creation na bungira abahingi na rora owa parish development model na programs zenyi ezindi ke emyoga oba nizikora kurungi so kirungi president okurugayo kuri higuru mu office akayija hansi okutangatangana nabantu hata bari kugamba ati president wenda kwija kungira omuntu wa bulijo ngo ayine mbuzi ibiri oba enkoko zingaha president w'abantu bona ngo kuyesu yabarize tarizire abayikirire bonka abaguda kuyawa kayijira abasisa abantu ba bulijo so na president nawe ni president w'abantu bona na president w'abantu ababulijo so program kuno Bunyoro negenda kurungi abantu bajakirire kandi ekikueta president no kurora ati sente zino za parish development model okuba kuzitunga akuwa muntu ntumuhereza miliyonemu nibazikozesa bata akuba PDMN ezi sente tiziri za kusisa tiziri za kunywa amagwa tiziri za gukora biki beto nituzikuhereza neyiwo kore ekintu ekiri kubasa kukonyera kikakuretera entasya kikakuhereza obugeiga obuguda abatora bagamba buguda obugeiga obuguda so nitwenda abantu ko kutunga sente zino obasa kuronda ebisoro no birunda nke mbizi okutari musiramu nke enkoko ebyanyanja obo hingo omwani obo tungende ekiri kubasa otekeme kibaro orole kiri kubasa kuletera esente mu kyaro kyawe. Minister Kaire Kagena nikatukwata baitu specifically enyamasaza ya Buliisa eno aroba beneficiaries abamu abafunire sente za PDM nitumanye sente zinu zogarurayo nikona abandi bafune baitu bateyirwe muno ebisoro bikuga Machizoni Falls byasise ebintu byabo byone bali ba investing ira akasente ako as government mubayinira plan ky'abantu nkabo. Okay abo ati ntujja kukaguza abakulembeza bebembeze kuba tugamba hariho abantu nkabo abatungire sente beite bisoro yo mupaka bya sisa emisiri bya aho tusobora kwa konyera tugamba kale mutaze betu ncha kuki baja kutueleza reporter kuri kuba nti okatunga sente wakore kintu cha siskara kati wa sisire betu chikasiswa obe njura oba ebisoro ya paka aho tusobora kusasira kuba niwe ukuta betu tujja kubanturora case by case tutukwenda abantu besereka muyecho kwa kirima mazima kirima manano aho tusobora kusasira nona bita handi usibere gukora kurungi nene ha myaka 2-3 esento zigaruze nabandi batunge lero turore nti twagenda mu maiso nitumalira abwensonga ya Kaire Bunyoro region eteyirwe kizibukiyo bwa mataka okusanga abantu abandi tibali settled amataka gabo abamu bafunira akasente kabafwao because abo ba land grabbers abayijwire. How do you
about that program addressing issue ya land grabbing in Bunyoro. Mazima harime kizibu cha land grabbers omanyi kuno Bunyoro kazora ya amajuta kakuno bulisa ya majuta norora na hati norora bakozile pipeline tandikire ko so hati ya kuhabere cha majuta hati bei ya mataka yagenda yigura abantu beji abamo beji akabasuma hata abo kuleta evidence amananu ntumuntu katwara itaka mu buryo butaribu aho tukoleza amateka ga government ebiragiro ntumukwata ko kibalize kizibu ntwari wabasuma bezire ati batareka kutwara amataka ga abantu ahubwo tukaragira ba RDC na police batuhereze evidence abo ntubakwata nabo kuburyo nabo kuburi minister mu government y'umuntu mukuru tugwikirizibwa kwija gukora okahenda amateka okatwara itaka lya abantu ngutasaswiri abo tujja kubakwata. Webale mno minister tuija kubantu kugarukira kairo kakatwikirize kali omuruzi waito omurungi tukyali Hatayari West kandi kumbagambyege tuli mu Nyamasaza ya Bulisa tukyagenda maiso kubantu abantu twetekaniza kuba nitwi omukulembeze w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni naija kuno bantu baingi ba leaders baingi kyagenda maiso ku bantu bazao ntubazamu nabo bwire bunu with me ankora haroho minister nyina minister wa Bunyoro Affairs Kacha Namuyangu Jennifer agena nawo kubana atunyumiza tugambire minister PDM mu region yawu ya Bunyoro kirikita egende eta okora haro improvement compared no mbwire bulo buyaleta kayizire Namuyangu Kacha Jennifer gemanya gange Minister kwasaganya ensonga ze Bunyoro parish modo mu Bunyoro etambudde bulungi kati ngawa wano wetuli walukuba parish abantu abankafuna sente mu PDM bali 2.6 ezo milioni 2.6 zize mu luka guno gwoka naye nge Bunyoro PDM etambudde bulungi abantu bafunye sente zaabwe ate bakozeemo ekituufu wana abasinga bali mu kulunda mbizi waliwo abalimye mwogo ng'ate bafunyemu kyamaanyi so nebaza President Museveni okuvaayo ne program eno eyambye omuntu wa wansi omuntu eyali tatanga kakakadde kati yakafuna abantu babadde mu kukolera lubuto lwoka kukolera kitonka naye kati bavuddeyo bali mu money economy abantu bali n'enyingiza mu maka lw'abalunda enkoko abalunda empunu waliwo abente z'amata bonna bali wano waliwo abalima emmwanyi so Bunyoro PDM atambudde bulungi era tuli wano kulinda kwaiza mukwano gwaffe President w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni mu nsanya ery'amaanyi olwaleero lwoka agenda kulambula abalimi 3 mu district ye Bulisa wano wetuli ajja kuva wano agende Kikuube ade mu Hoima City ngaba atenga n'abalimi n'abalala bali wano abafuna sente bona baze okwaniza President waffe so tuli basanyufu nnyo kubanga kino kituyambye nnyo abantu baffe okuva mu bwavu okutandika nabo okufuna ku sente mu maka. Maybe currently in Bunyoro let's talk about mindset change. Aletekanize yali netandikire ya PDM bantu bakiro obwingi bakagizala wani bagamba ebya government tubiri as mugenzo maiso na sensitization how is it in Bunyoro right now? Mu kusooka waliwo n'abantu abafunanga sente ne balooza kasiimo kubanga Bunyoro yalonda bulungi emu ku regions ezalonda obulungi NRM kati abamu we bafuna sente ne balooza kasiimo naye ne tubagamba zino sente si za kasiimo za kukola wawayita myaka 2 enozizaayo mu muluka gwo n'abalala bafune kati ekyo abantu ne bakyusa abasinga obungi mazima bakoze ekituufu twefaako nnyo ng'abakulembeze ba MPs local government technical people okulaba ntusomesa abantu bano n'okukwata abo abaali abasuma nga babba sente z'abantu bajjako abantu sente ebyo kati nabyo byonna biri sorted program etambula bulungi. Maybe briefly what could be the challenges of critical challenges affecting this program in Bunyoro region which needs attention? Ezimu okusoomozebwa okulimu kati nga wano wetuli mu Butyaba sub county mulimu parishes 2 zokka nga ate ennene nnyo kati olabanga emiruka eminene
nazo zifuna sente zezimu n'emiruka emitono naye kati bwe tunaagenda nga tugonjoola ekyo ne twongeramu sente abantu abasinga ne bafuna kijja kuba kiteredde. Ye challenge gyendaba naye ng'ebisinga bitambula bulungi. Mpoozi n'ekirala kati abantu bye bakoze bingi, twetaaga kati okuteeka omulamwa ku value addition, okwongeramu omutindo mu bintu bye bakoze n'okubanoonyeza obutale. Ebisigadde biryoke. Briefly, ntwole sente zino emyaka ebiri neewaayo. We are coming to the climax of 2 years. What is your call to the first beneficiaries who are supposed to be refunding that money? Abasooka okufuna sente zino ngenda kubasaba nti emyaka ebiri we ziggwaayo tuzeeyo, kubanga bwe tuzaayo sente zino zigenda mu muluka gwaffe zisigala awo n'abalala ne bafuna, era naawe osobola ate okuddayo n'osaba. Kati awo gavumenti ejja kuba eyongerako, naye nga naffe zino tuzizaayo nga tuzimbye banka yaffe ey'omuluka. So mbakubiriza bonna abasooka okufuna sente myaka ebiri oluggwako, mulina ate mwaka mulamba guno ogwokusatu okubeera nti muzaayo sente, kituyamba okuzimba banka yaffe n'okwongera okutambuza puroguramu eno bulungi. Webale muno minisita ogwo abayika Namuyango, minisita w'ensonga za Bunyoro. Bwire buno tugenda kuba ntufuna beneficiary akomerwemu agenda kuba na meetinga president omukuru Titus Tumusiime n'agenda kuba n'atunyumiza obusinguzo bwasoboye kuba n'ayika okuyayafunire emiliyoni eno. Omukuru Titus oli live ambe za Tayari West iwo kakikorota wasoboye kuba n'ofuna emiliyoni emwe nukola nti ogikulize wagikuza kwika aloyi esente ezo nkafuna miliyoni emu nyaguramu empunu mukaaga zikuzireho mu mpunu mukaaga ezo kaguramu emusajja 5 nkazi kyonka mu asente ezo kindi kinyakoze kubanza tangise kijikyo mulembe muno kabanza kutera kisi kusana kekigango kandi nyateekamu empunu ezo nyagurana ebyokulya bikoya mitwale 12 n'obusenya buteeka wona sente zonya ziteeka mu project ege nyasigaza osirinka sanju ha miliyoni emu zesigeze mu nsawo tunezo kumara miezi nkena zikazima zile okwema kandi zaino kuzara kwa mpunu ze miezi 5 tuba miezi ende 5 punuzi bezikaba zaire ruti yokubanza punuzi nkazugura mubali mibatayi bange rundi abalisa ikanya zuguze mubalisa empunezo nkazekomera nyenka empunezo ibiri zikazara 126 abiri na mukaga ulikana nyakatunde mitware 10 nyakora miliyoni 2.6 mpunisa tuzazara 122 nyakutunda mitwaro 88 nyakora miliyoni 1.7 tukumanisa loti first loti yona kwa miliyoni 8.3 esenza genya zigara project nyayombekawe kijukindi kyakabo nyaruga habigango nyagenda kijukyo kubanza kandi nyasona bana school fees miliyoni 4.8 n'esatu nyagurane bintu bindi nyaganingure ibintu bindi zaikara nyazukuzaire byo kwa miwazinzugurire zayongera kuzara second route mpune zikazara nkoto zikazara 2.7 n'ibiri. Okay, nitumalira briefly alimu challenges kezi mukuitana nkainyo abali mukwetaga ziba addressed briefly. Challenge yokubanza mu mpunezo mukaga ibiri zikafwa ege challenge yokubanza. Challenge ya kabiri nkanyo bulisa na halindi byokulya tutubine tukubigura hoyima tukwenda kema kikola byokulya omulozi waitu omurungi wa Tayari West president asoboye kuba naika mu kichweka tukola no security retired leka asobole kuba ntufuna omukuru omunasobole kuba natugambira briefly tugende mu receiving. Yes, we are here today to... What is your name? My name is Irene Mwanguzi. I'm the Enterprise Development Specialist for the Parish Development Model, and we are proud to be here today to showcase what we've been doing all over the country, but particularly in this place. We have a gentleman who got 1 million shillings, but he has invested it very well in piggery. And right now he says when he sells the stock, he's able to get 7 million
shillings. So we are transforming communities, we are transforming households, we are transforming people. So we thank His Excellency the President for this good initiative, and also think that the whole country is going to be transformed in a very short time if we move at this pace. Thank you so much. Okura bwire buno tuli hano saidi za Bulisa and President ali tukunihira kaire kona agenda kuba nasobora kuba nahikamu kichweka and bwire buno butukuba nturora convoy esoboye kuba nehika and ija kwikyo kimukyona ekigendo maiso saidi za hano Bulisa mu Bunyoro region kukwijukiza Bunyoro region ekorwa districts ahanyakuli Bulisa ahanyakulika Kumiro halimu Kibale halimu Hoima district hamuna Hoima city Masindi hamuna Kiryandongo eze nyamasaza zona ziri kuno mu region ene ya Bunyoro bwire buno Pantura abantu bona bali mu mood hano side za Sion tumanyira kimu nti president anytime na agenda kuba nahikamu kichweka muno agenda kuba nahikamu kichweka kinu ko ranti yasobora kuba narambura omukuru akwetebwa Titus andi kusikira nka program tusoboye kuba ntufunaho president hana ija kuba briefly ni kwasobole kuba nairuka agende mu nyamasaza ya Kikube na asobole kuba na meetinga yo fama omu then from nyamasaza ya Kikube aija kuba naijaho omurubuga rwaho yimo mu kichweke kikwetebwa Bulera hala agenda kuba na meetinga last fama omukiro mu day 1 omurubungo rwairwe ebiro bina hano mu Bunyoro region bintu bingi ebitukunire bigenda kuba nibigendo maiso kuba nibibazibwaho omurubungo orwa president rwagenda kuba ali muno ni hoteire na issue eri ya mane ikaine balisa abantu akatage ikaine balisa abantu ebigambo bingi Ntwara Museveni nagenda kuba na launchinga kuombeka ku exciting kikwetebwa Hoima International Stadium Bunyoro negenda kuba eri ha regions ezimwe zigenda kuba ni hostinga AFCON omurubungo runo rwa PDM orwa Museveni alimu aija kuba nagenda kuba na launchinga kuombeka ku ekisahe kyazwito ku ekisahe kikuburwaho ebintu bitito kura kyasobora kuba nikiwa kyabarede kuba nikihostinga kaza African Cup of Nations mwaka gwe 2027 then from there aija kuba mu rubungo runo nirwo rumu natekaho eibale kuombeka kwa Bunyoro Public University egenda kuba neyombekebwa mu nyamasaza ya Kikube nitwijuka university ge ikaine balisa abantu bayinge bigambo bingi eresereho obutakwatagana hagati yaba leaders hano mu Bunyoro. But now president atugamba nti agenda kuba nateka heitafwali natekaho omukono ogukubanza hakuombeka kuitake kwa university egyo egenda kuba ne benefitinga abantu ba Bunyoro ebyo nibye bintu bimu ebiri critical ebigenda kuba ni bitunurwa mu omurubungo runo orwa president Museveni bwagenda kuba naija mu Bunyoro kuno ensonga ezo tukagambira Bunyoro University ati Hoima International Stadium nazo ziri habintu bimu ebigenda kuba nibitunurwa mudeni leita aitagenda ona Masindi asobole kuba Masini na Kiryandongo na launchinga presidential hubs skilling hubs ezinyakuli kuno mu bichweka bya Bunyoro nabyo tukunihira agenda kuba nazo nasobora kuba na launchinga omurubungo runo rwagenda kuba naija kuno mu Bunyoro nyote ile no ku addressinga issues ezimu ezigendo maiso kuba ni za affectinga region netunira ensonga ye bisoro kuno Buliso redeba honorables nkubasoyi kuba ni babagambira nazo tukunira Museveni agenda kuba na itunuramu arone ensonga ya mataka eri very kiafokere kizibwano mu Bunyoro niho kusanga naba beneficiaries abamba PDM balemereirwe kubani bafunamu just because habo kubati bali settled amataka gabwo kusanga omuntu afunire akasente ka PDM 1 million today nyenkyani haijo omuntu na muivikinga haitakali niba muihira okimuno sanga omuntu ogwe million emwe yakuba ina investinga mu business negaruka kuba nekora ebintu oba nairuka nkufurukira nkana akolesa that million so eri hazimwe ensonga ezisobi kubani za affectinga parish development model kuno mu Bunyoro ntunihira president today na agenda kuba nazo na kolingaho nasobora kuba natuhereza kiki yenyini ekigendo maiso oba natekao lasting solution yebiziwe ebigendo maiso kuba nibifuesingwa enteka nizene ya parish development model hano mu Bunyoro region. As we talk right now
as we talk right now tukuba ntora nti president asoboye kuba na hika tukora convoy ye na likimu kyona basoboye kuba ni bayikamu kichweka and na leaders bo kuba norora basoboye kuba ni besorozano bali ready kuba ni bamuwelokaminga president hano omukichweka kya Sasio village kuno mu Watuba kuno msaidi za Bulisa tukuba ntorora president amazeira kuba na hika kandi na agenda kuba na abaliza abantu Bulisa hanyuma obwaramara ku inspectinga beneficiary akubanzo wentekani zenu eya parish development modano mu Nyamasaza ya Bulisa na ijja kuba na abalizaho abantu ba Bulisa briefly nibo atakasoboye kuba na osinga kuba na agenda mu Nyamasaza ya Bulisa bwire buno His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni as we talk right now ali muno kuno musaidi mu Nyamasaza ya Bulisa asoboye kuba na hika kandi butuku bantura ati wibuno na agenda kuba na ku inspectinga empunu eza beneficiary akubanza akomeibwemu hano omunyamasaza ya Bulisa. Butuku bantura president aba leaders wibuno baroho ba kumutangira president kaire kana ikire kandi ni mukyole kijuki ya beneficiary akubanzo wempunu kiraho ni hagenda kuba narambura empunu ziraho ready ali basoyi kuba ni bateka lorubazo rwa president ali rugenda kuba ni rubera kuno munyamasaza ya Bulisa tyaro kurubata rugendo right angu beneficiary tumutoleza nka lorubazo ruli niho tugenda kuba na president ono hini niho nekijuki empunu kiriho nyine alokrora abantu ni kuba ni no maiso ni bataho ko niho bagenda kuba ni barambura first beneficiary o wakuno mubunyo region omunyamasaza ya Bulisa kinkwebeirwe president aija kuba na asobora kuba na meeting aba key stakeholders anu mu Bunyoro mu Bunyoro region aija kuba na agenda munyamasaza ya Masindi ala agenda kuba na aba meeting kora basobora kuba ni babazamu ni barura basoyi kuba ni bateka obuli kikora entekani zenu yasobora kuba negendo maiso kuba ne benefitinga tuba Bunyoro hamuna abantu ba Uganda kutwalizamu then nokutunura mu key issues eziku affectinga entekani zenu mu Bunyoro sub region baitu tihakyali yo kuranga kundi tihakyali yo kugamba kundi president already asoboye kuba na ka mu Bunyoro sub region hati wibuna ali mu Bulisa nikimanyisa ntebiro bina hati officially ebyo kurora entekani zene ya parish development modom region nen bisoboye kuba ni bitandika tyaro kuba ni twakaniza tyaro kuranga kundi 4 days now president aija kuba ali mu region enu ya Bunyoro kugendo maiso kuba narambura abantu batali bamu na bamu aba benefitingire mu ntekani zenu ya parish development modo kwijukiza entekani zenu targeting tuba hansa batakwesobora president akagitekaho guli mulingo nigo gumu ku empoweringa kura nabo basobora kuba ni barugombo naku nabo basobora kuba ni bayija mu mane economy hati niyo ensonga eroho ko president Museveni na gendo maiso na hondekere entekani zenu na arora esente ziyatayisize esente za government egenda muneteka mu mbantu kuihaba na Uganda omunaku zine kizikora obati zine kizikora kwetaga kora implementation ye program ene ya parish development mu hale sente zinu soboyi kuba nizigenombi chweka bikwa na ereta nikyo ni ensonga bwaki president nabana kuba na geno so kuba na yasesinga ente zenu yasoboyi kuba neteibwaho kwa yasobora kuba nihaba na Uganda omunaku nti galima nanu yasobora kuba ha muntu wenyini ayatagetingiwe ali supposed kuba nafuna omukasente kanu aka PDM webale kuiza mu Bulisa Mabara MC wa Derwala na Tugonza MP area MP wa Bulisa Your Excellency, there is no anthem today. They told me you have a tight program, Excellency, the protocol, and they told me to start with prayers, then LOC1 to welcome you. Thank you. Then we can continue with our program. Thank you very much, Your Excellency. Prayer. Your Excellency, webale kuiza Bulisa. Prayers zigenda kwekolembera Bishop Mugema wa Charismatic Church of Uganda Bunyoro sub region. Tusabe Kamaro hanga isi tuwero hanga mwana rangomo ya kwera Bible yoko tuwera muzabuli ya gabrinene lokarwa ko banza
nsigi jamo makamo tu mukisa kiwa katika ulisia na mbere president ziko tubongira antu amano ero amano azana bagenda kumukisa gwa mukane mukama ni saba marika wa matulindo kya wakya petro na yomu mke kurumena busingo Yesu Kristo mukama waitu amina. Webale hoi bishop wetu badi bensoche wemere na banawasiram sabiri hamwe hawawire. This time we are going to welcome the LOC1 to welcome His Excellency LOC1 of this place. Asante sana kutembea ya Yoweri Kaguta Museveni. Asante kukuja kutuona sisi. Kumbe kweli wewe ni mzazi. Ulitumaliza sida yetu hapa. Ulisukuma pesa yenye naenda kusaidia ya PDM. Asante sana, hiyo inaonyesha kweli wewe ni mzazi. Kwa majina yangu wananiita Jericho Samuel. Walinipatia mimi dakika kidogo. Ya pili mimi naenda kuongeza. Asante sana, ulipatia sisi jeshi ya UPDF inatusubiri kwa maneno ya bahari. Hapa wanatonyanganya, lakini wakati UPDF waliingia kwa maji yenye wanaita FPU, walitusaidia sana. Hata vitu zamani ilikuwa wanatonyanganya, sasa kuona Yoweri. Hiyo ni kitu ya security inyayo iko natufanya kwa sisi kwa maji. Walinipatia mimi dakika kidogo, mimi hapa naenda kuongea sana, lakini mzee ulitusaidia, ulipatia sisi na baskili, lakini namna saa hii mimi iko mlema. Karibu ya kutafuta kura yako mzee. NRM niona watu njaa, hizi yote watu ya NRM. Shini ukao iko mingi sana mzee. Namna mimi najua sawa kuona siku nyingine itaonekana utakuja wana hawa yote. Mimi hapa naenda kuongea sana. Mimi nabaki pale na majina yangu Jericho Samuel, lakini nimeomba matembezeni ili tabaki na kutafuta naye kura yako kwa charo yai. Asante sana Yoweri Kaguta Museveni. Yangu natosa pale. Webale hoi, asante sana Chairman. Your Excellency, because interest of time, the program, I have to repeat the program. We to speak to your people. We know you are moving to other two areas like Kikuwe and Hoima to again the farmers. Thank you very much, Your Excellency. Now I'm at the point of introduction. Your Excellency, with us here, I've already introduced the of ICT, Honorable Chris Baryomunsi. We have the Minister of State for Bunyoro Affairs, Honorable Jennifer Namiangu. Your Excellency, we have the woman of Parliament for Lisa, Honorable Nyendoha Mutiti Bigura. With us, we have the LOC5, Lisa, Honorable Fred Lokomo, Yuamze of Kazi. We have the Resident District Commissioner of Lisa, Honorable Longino Wahewa. Your Excellency, we have cultural leaders around here. Mutebengwa of Ugu, Norman Lukomo. Your Excellency, we have Carl and his team. They can just wave at you. Yeah. This is the district team, Your Excellency. Yeah. Your Excellency, we have the beneficiary of PDM in this parish, Walukuba. They can wave at you, Your Excellency. The district council. Your Excellency,
we don't have time, but the district council of Bulisa. Face of unity, but they are the farmers here, Your Excellency. Your Excellency, I know we don't have time, and we are not going to talk, but Your Excellency, I'm supposed to pass this message so that you can respond to your people. Your Excellency, in Bulisa, we have 3 challenging issues. Between Your Excellency, we have issues to do with human-wildlife conflict, Your Excellency. We are happy they have started on fencing the park, but Your Excellency, we have lost people here. Elephants are killing our people. Elephants are destroying crops. It's becoming a big problem in this district. Your Excellency, we request for your intervention. We have attended NRM caucus. You have talked about this. Woman MP raised it in the challenge of the lake. Your Excellency, PDM is doing well. It's a very good program for this country. And Bulisa, Excellent. Imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Otaferwa, aha tayari West. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa decoder ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi.
ensi nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV ekyasinze okuba ebbeeyi layisi wano genda wa agenti waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3 nooti 8 9 nooti omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Otaferwa aha Tayari West. Garageseji arihembere eri kutuhindura tukabeche ekituri embereji eri kuhindura amazoba enjendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo bitwantoronde ekintu ky'omutana habindi namunonga ekintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba lyawe ribe ry'omutano gakuziro mbirungo ebiri kuheza ombiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara no kuraje. Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Kiamani kwa kusura bana kiriani ya school fees nyabono kongera ukachindi nkako ko kurora ukakurako sensiga iro nyaguramo ebyo okulya nyaguro na feeds hati mkuba ni mbara mukasumika amaze sense za PDM kwa kazifuna mu November around 18 19 chongwa ndora up to date mukuzara kwe mpunizo zaire ziri zo muri mezimaze kuruga muzinyayendaga muno umpa nitotinga nsinegeze kutufanyegeze kwesanga ni milioni 10 na plus ne mitwara 5 sense kugwamo nyehauza bantu bampauza kikusaba kwa kita bamunya abolekiya hatike kubanza president nkutwara mugisa go kusima hawo program egi wateyireho hawa kingi simere president wangi nti sente zinu zikuja ali mulimi farmers direct tibiri nti wanyama banze ugende kuna kukengera leke kwanza simere wakikinsa president uzikuja iwe no kengera sente zawe tali wanyasaka kukengere wanywa kukengere no hati program nyanya ngiseme okuba bandi group yange bangamba tugule butimba nyabagamba those nwana magana katimba tena kama unachapa siki boko tena iko marafuku nyagamba nyongo kugura kinkwenda kitalo utoko na president hati singa yali group nkabangwire yo kandi cyo kura bwana mukuru MP na kugambira nti abaguzire bitimba bona bakatunga mu ebisibu chokanye we punika zweza afuire nchalo kandi go mugisa go mfunire toast you Pokwa zero. White wekitinisa president. Empunu mubulisa. Nkanyowe oma abaruzi bali bempunu. Abantu akusokurolera munne empunu bulisa. Okwa bulisa has got already ready market. Katale karo mu bulisa ke. Kyo kurorawo. Nyinyi nabakongwa kunkaguza empunu. Chongo kibakwendemu. Bakaguza kwenda empunu 20 23. Hato ukikole challenge kwanza iri mu bulisa. Ebyo okulya bitukugulisa empunu biri lokale wokuba no byetaga ke kurorawo ebisubiye mihogo ebisubiye bitakuli ebinti ebindi biro mu wingi ngakyo machuku bikora kitukine gukora mu byo byo okuliye ebyo okuliye tikiro mu buli mpaka sense to hoima minimum of kigorobia hato omulisa taina capacity ekusobora kugenda kigorobia rundi hoima ejo kore ebyo okuliye byempunu nkigura kita Kioma kiempunu nyo kinkumanya harulengo rwangi kusokuba grade yangi kuma kusokuba ukaida 25 milioni 25 ego ati asangegeri challenge emu ekumigiriza nkanyowe tene kintu kindi white president nti nkanyowe wile ntumusime ekitu nyina kiyo bantu bakubirora baitinda hamutindo gwa uguri gwo kwetaga ugamba abali mibakugumuno
Chumasana nyo mubitekerezo byange biroto byange white president. Kyo kubanza mayini tekereza ekijekyo kiteka mutindo mpunu zire kuba chuchu. Zibe hayonjo muno numo mpune tafuna oburwaire. Chukumaisa egiba kweta modern house. Then ekintu kini nkanyo kinyakweta giro nigaruka mu muno. Nsobole computing alo minister unye gomba muno white president. Allahu tumukira kumweta isubiri ya bugangayizi. Bya mukama. Mwegomba muno okuba akosa itaka litito. Chonka anagobora muno. Chikumaisi na nyonko uongo wangu ukungamba ntunanyowe kasanga nkabane kijiki omulembe nkabane empunu zo mulembe nyine ekini kikunkora byokulia president kakwa bintu ebyo biba home urundi binkorerwa urundi bigenda maiso kugaruka kisanje cyo garuka kuserana karuru basa kugama tumusime no mwihakana white president kiakani challenge between ina yonka farm and yokura project 10 amaizi kurugano almost running towards a kilometer kugahimbi sengaro hawakingu chukora mu 2016 wakora campaign zawe ukagamba abanya Uganda tuli kwikara nonyegesa abantu kusindika amaizi bareke korosa irrigation ziri zo mulembe baza sindike amaizi akagari ege project nkagikoraho hamugera gwa waki aho nyali mohenyanya half kyabaga akuota yanzo nkazifuna milioni nkayibiri ne senti chonka nyimpimisa amaizi omukono atu wasire PDM nyagamba ati onu wateire mu senti kinu kihoyire kandi ko president kuba ni ndora halo enkura kwa nizireho ati kisi challenge eri amaizi ngai harayira chukumaisa ungo kwa nifuna runda kanto kulibasa amaizi gade tana fwamu urundi kugande tana vagansi wagande tana fwamu ekwa very big achievement white president kandi white president abantu bantu bona PDM akusoba gikosa kurungi kwiyaho challenge zimu ziba kufuna zitakusobora kuba answered in time. White president okujja kwawe kunu kwa kiroki ya hati nyongere kisemerera muno mu byafayo byange hawaki ine muhara wanga ko mu kutegeka laho ko muzo yimere ogo mwana mu biro byanyuma omukuru minister ogo yeze kigorobia bari omunsi omwana go nasomera kankaguza dadi ndozire minister president murana arabaho ndifuna mugisa gukora president maiso nyamugamba saba mukama ruhanga ajya kuyamba president oli murora ntujya kuteze kisani hanyuma yego white president hati kya rero no mugisa ukajya weekend nyamugamba muhira ise nyamugamba ijoro president wasabaga kiwasabye kikayikira white president ne bigambo bike binyorekeze hebyo nkusaba omukama ruhanga akuhangaze mu nsenu kandi warakuhangaza ibintu no kuteketekere Uganda bisobole kwambikira no limomezi kia kabiri ni kusaba white president nti ogumire ho ameni otarugaho kandi no mukama ruhanga wo busobozi bisaka wakuba izira ruwa okwatugenda kumungisa ruwa mukwezi kwa kana ngenda kwani mugambira munywane wawe wekitirisa president waihanganye general Kaguta Yoweri Museveni akambungiraho a project yanga yempunu iwaikirize nkore webale muno mukuru waihanga kale mwebale muno okay bali umunsi webale muno okay tukwiriyo program ya minister kutangira president mwebale hoyi bano baza kanyije bano gamba kanyije kare webale munonga Mr President wetu katuonjere tumwachire tumutierro mungaro. We also welcome the minister in charge of Bunyoro Affairs, Honorable Jennifer Namuyangu, your minister, the members of parliament, our chairperson LC5 and the other leaders, our religious leaders, cultural leaders, security officials led by RDC and our team there. Ladies and gentlemen, I take the opportunity to welcome our president, who has been touring the whole country
preaching the gospel of wealth creation. Akuba president akatandikira area Choli, yagenda West Nile, yagenda Greater Masaka, yagenda Bukedi, yagenda Teso, yagenda Karamoja, yagenda Sebei, Bugisu, yagenda Busoga, twagenda Lango, hati northern na eastern ya Bimara, hati atandika western Uganda. Tukabandiza Kigezi, twagenda Ankole, hata izire Bunyoro. Aja kubasigaize yotoro Gwenzoli, amalirize western Uganda, then agenda amalirize ebichweke lya Buganda. Ekigambo kiri ha obuguda, okubingo bworo, wealth creation, na rora program PDM emyoga, na program ezindi ezikubasa kutuyamba. Tuenda kumusima, hata izire yatandika echweke cha Bunyoro. We welcome you, Your Excellency, to Bunyoro area, and the people here in Burisa are very happy to receive you. They are supporters of NRM, and they have embraced PDM and the other wealth creation programs. One challenge they told me, Your Excellency, is that Burisa nears a park, and some of the beneficiaries who have received money for wealth creation, their crops and enterprises have been destroyed by vermin, by the animals. And they were asking me, how will you help us? And I told them we shall sit and discuss it. If somebody genuinely has been disturbed by the animals, then we shall see how to advise, because they were worried how they will repay. Your Excellency, the MP said, the other big issue here is the fishing community, but already you have promised that in May, you will have a big meeting of all the stakeholders in the fish sector. I was in Busoga recently in Mayuge, the same concern. They have two concerns. One, for us to modify PDM to suit the fishing community, and then secondly, how we are managing the lakes. And you have already promised that in May you will have a meeting to discuss those issues. Your Excellency, since you came, you have just listened to the voices of men. The MP, the man who spoke, Mr. Tumusime, whom we want to thank, Tumusime, Ago Kwakira PDM. Then I am also a man. With your permission, allow me to ask your daughter, Honorable Nora Nyendroha, to come and be the one to invite you to speak. Akwakire Muriburisa, this our woman MP. Akwakire, then akusabe oije obazeho n'abantu ba Burisa hano. With your permission, sir. Otiomuno, Minister Waitu, Abomugisa Guno, Your Excellency, Omugonzeba Waitu, Enganyani Yaitu Kantatitwe, tukutangiriri hoi mu Burisa. Mukusaba mukutengazi nyamane hoi. White President, tebantu ba Burisa tusemereirwa hoi. Kandi tukusima ruhanga bakero kyajero. Ngumunyero giensenya obandize mu Burisa. Twinda kunihira okuza kutunga bwire gwa kandi oyo obaza hamwe natwe habuka to kwetaga hoi. Habo abwire baba to kutangira gya muhara wamo Bigira Nora Nyendroha Nyabasita iza obaliza abantu bamba Burisa webale mama. Gale abagungu mutumura nkabaruri ate semererwe okwijja hano nisima tumusime na makage okwakira PDM. PDM ne abantu abarukuruga mbokafiri kutaho mu Kristo. Nyo amakaga amasukaguta gakarga omudine yeira yasangira hanu omwaka ana na msanju
1947 na nyo nkaba na zero myaka esatu twaruga mudine yeira twataho mu Kristo mu Kristayo atwatandika kusoma ebintu ebyaka ato omuntu okutunga empune isatu ine itano abera atene China abera na kororo kulya kwonka norora aba nabat atero rutambi okutambuka urutambi rworote cyo mu runyoro urutambo tambo yes so ogwo nugo murimo mukoto abaguda bariho nakusoborera kubungara abaguda bariho ababintu bingi muno bariho mu mbunyoro naho bariho ukanyo ningonza kubungira ori arugire yijo mbukafiri abo nubo baine kizibu nyowe ayaguda hairira ukumbungera nicyongeroke nyo Museveni kaguda hairira nawe kibyange tibishaka umuntu wekishaka nogu hati tumusima akaba nakorera abandi nasoha mu mato g'abandi hati aine mpunuzi zona zarga har siringe miliyoni mu yonka government ya muheri na wecho nimbasaba mwena musome icyo kuroraho cyabatunga tumusime ako sente zino nzije kuba nzija buri mwaka oko mwese tusobora kongerayo izindi kuzongeramo ubwingi but ekikuru muno nukurora umuruka umwaka abantu amaka 10 garugomba kafiri butagerane ntahi amaka 10 umuruka Utarayingero sente, you can even say 200 homes. We can add the money. Beta tutandikira na 10 okurora ensonga okuzira agenda. Hati kiri kimukubaza cyabasohi ekyo kindi. Tukaba tutakikengere kurungi. PDM ni abalimi n'abalisa aboko bakutwakibazire omukasoma ko tukabara ngo kakuba omuntu nagonza kulima hika y'omwani omukasoma ko tukantubara ngo hika emu y'omwani nabana yetenga endokwa embibo 450 omukasumi ako embibo 450 obutubu omwani 450 bukana butwala emitwali 18 so hari miliyoni emwe tukantusugaza miliyoni 82 niko twakibazira obu ezo 82 nasobora okutimba ebina nokugura embazi. That's how we calculated it. I remember we even tukakibaza arikugonza kugura ente y'enjungu twagamba ogo atwale miliyoni yitu ayongereho eze agure ente niko twakigambira obu byona tukabazaho betu kantorora ogo arukuruga mboka afwiri ogo nuto abituroho hata abantu kubazitungire abakutiro bwingi bagure impunu ko kumukorora ahoko ohurire tumusime akagure impunu mukaga buru impunu ekena twara miliyoni emitwali 10 120 impunu mukaga buri mukene twara emitwali 12 so he could start
abantu bagura embuzi negura ga emitwale 15 mzee basi ubu embuzi 15 nkagenda mu bantu bakweta abagwera mbamanyire abagwera nkajana mu yango nkasanga baguzire sekoko ziriyo kuzijwiri sekoko bakagura sekoko abantu bagura ubukoko obwa hano so eji miliyonemu nekonyera abantu bengi abandi nibarima kuri Karamoja na bakarima zibakweta green gram osanga umuntu atene china chona apangisi itaka agura green gram ezo azirima asarura atunda so it is helping many people nabo echo kusoha echo kindi it's not for abantu betu mbagambire bariko kwehora sente umbyokusoha sente za PDM abyokusoha kunda amara kusinkana kuitrana na kunda ize kubugana nabataka habokube ecyaretero kutama hiyo umunyanja nimo mwasisire nyanja ninyo abasisire nyanja ito tukaturiyo kuno ito tukaturiyo mukurwana na konyi enyanja yanyu mwagisisa ubuki bwona bwahomo obwana mwaburiya abahuma tubaria nyana zente n'abagungu tubaria nyana biti mukali obunyana bwenchu kuri yenchu nakanyana kayo atukora ali akanyana kenchu enchu zisigara hazita abokuba obunyana nubo nubosyo bwente ente nirgo munyana kuri yenyana ente nziba host ate nyo machikozire ababene nabari obunyana bw'ekintu baha mungambire abasirikare batakiziremo ngaba kristo mugamba mazuma bikira Maria neja kubaganyira nitwe mzee ababene bari obunyana bwo byenyanja nibahi nitwe abantu bom nitwe so nuko kuleta abasirikare nabo kuba kujya bakora insobe zabo nabo bakora insobe zabo but the original mistake was you people bana abasirikare bamazire mu myaka enga ngabareta liyari myaka 5 mzee yes ayabera sisire nyanja akabaryoha hata aho nukugonza tukora orukurato abataka aho kana murore nyowe nkarwana rutaro rwente zanyu za nansangwa aho nikana nirwana rutaro ente zanyu za mahembe ma inyankori rutaro nkarwana na hatu zuro kandi zifoke ni nyingi hati zange na zabandi so your heritage nyo side yange nkagirwanaho inywe ninywe bakama benyanja abataka ba hano nubo bakama benyanja ekikaguzo nikigira ngo mukasisa mita nyanje kasisikareta muruho umugurusu rukumu abagungu no bagamba gambo mu rugungu hano enyanja ekasisikareta inyo bakama benya
Singa mato. Okay. Na weki tutakabaire kuteraniza ebiragiro kandi ebikusaba inyo bahaiguru kurora ngo tukozesa ebiragiro bikwisana n'ensoha yo nekwisana abogobo abanseri ensoha nyingi eziri hano embi no zarugire hati kuija hano na abantu ngo kutuli ensoha galimananu enjizukehere baitu kandi ikitukwera likiriza kuruga FPU bana bakukuma runda bebiragiro kurora ngo tusohere enso enungi kuruga batandika kukora umwaka hate myaka 5 egenzere kuwa tibaina progressive report yokoleka status of fish stock hati kuruga batandika kukuma kulinda encho ezo zeyongire ryo nizikehere titumanyire nisobora kubihamo abo it's not a big issue so surely tukwendeze kurora naitwe ekikirikindi kya science research etoleke the fishery stock in the lake by species ngo kikakindi kihoire kandi kisireki baitu kumara biragiro tukwetaga naitwe tubemu nga abasoi naitwe tuina. I want to give you back the ngonza kurora nibaha abendagarure nyanja ego bakamabayo nibaha ati wakitilisa president kana wakagisa ego abakwenda baitu abalizeho hano ni bakusima bakolekeze bizo byaitu baitu nyeti ngwenda kwewa abagungu bakwenda ubukama bwabo utebengwa otakwewa wahereze wakwenda muno bakweta utebengwa kandi no muntu wakomere alindege hano munyoro numani lukumu numani yemera bakorole bakamukoma aroha so eke nyendeze ngikumanyise wakitinisa president na wecho kundamara kubunga kuno ninja kwetu rukurato na bataka abenyanja hati umugurusu rukuma byakubaza abakongo baba nubarokusise nyanja ni cyango hata hanso ziri nyina amayisogange inyanja yona ninjirora ebyo mabyange biri aho harusoza amato gone ningarara gakuruga Kongo kakube inywe nimurugamo oburwere bukusise nyanja tukasigara no kurwana na abakongo abo ni cyangwa abo kantu bagamba muteje hano amaso nimbarora nyekero nemisana ako kantu katoito muno. So the main problem is us itwe side yitu so nabo icyo turamara kutereza icyo ntuje kutaho ensaho ndijo yabasohi separate from kubange eno yabarimi nabarisa abarimi nabarisa abarukutandika abari hansi nyoti muhurire Museveni na yehore sinze za PDM no harozire Museveni na tore sinze za PDM okunyonka rugayira kaguda harira sinze za PDM tizirumu na bwecyo agency aho ya PDM ne abantu bari abakurugumbuka afwiri kutaho umukristo okutandika obukora sente. So abenchu abo bandi, that's another program. We need a separate fund tujye kukorensa ho yabo kusana na bizu ya abo kuba ecyo kuroraho tubere ntubaza habya fish farming
eno PDM tesobola kulima ekidiba kyenju tekusobola. So fish farming we shall have to do. The government will have to be the one to do the fish ponds. Therefore, abantu wetu mbagambe bareke okwehora sente zenyanja ezo ntuja kuleta zindi. We can have a fund tukitana hali Garbat ndiyo tukitale Victoria ndiyo tukitale Kyoga kintu cyango cyamana muno. So hati ibya park turiyo nibasiba park n'urugo rw'amashanyarazi Kundagena Republic Rally, I will talk about it. Or even in the leaders' meeting, I will brief them how far, what they have told me. Hati tumusime abarozi kurungi okugera ekikaro kirungi ekirukukira kinu amaizi okuleta amaizi ebyokurya byempunu n'amatungo agandi. So hati nja kumuha milioni 10 ayagurire tukutuku nojimanye akapikipiki akamagura 3 kugura tukutuku nashobora kuleta amaizi nashobora kuleta ebyokurya. Hati naza kwa ezo milioni 10 hati nzuku hati. Hanyuma nyencha ninga kosa nyencha milioni 25 zo kugura ekyoma cy'ebyokurya bye eke cyoma incherezoha no harakirorera nche tumusime nkare kare abandi abagungu kubaramuroga agwitema ibintu byabo abagungu tube nitima itima ryaha nkare kare hati kwa rukutunga ibyo bibiri yatunga ezo tukutuku ezo abonetane zecyoma nibeje kuzireta. Hati kwa ratunga ibyo ataro abanda bazire hano abarisa bange aba PDM bari nkaha yikubi PDM beneficiaries mwija hano mmeso mwize ba beneficiary ba PDM mmeso kono ba beneficiary mwize mmeso ha president abawone abanyankoro bayiro rufumu otarota gwerwa miti omutu kugurku gwatera abantu nugwita abaroho bonga ati bana bashikire hano ninja kubaha miliyonemu bagyongera harizire zabo
Mwesu mekono kamera. We mhala ira kono. Tabu ya. Kisanja chichawe Museveni chiri chawe Kisanja chichawe Museveni wevale Wale mwewala bagungu mwewala bagungu ati ebya LC1 bamutungire miliyoni mukaga agure pikipiki. Ati Abakyara women group Bakyara mzei women and the boda mzei abonka beje balete sense zawo nyencho. Amina. My team no haro hano nani kamya chairman akungamba nkwijukyo butebengwa chairman inja kuchibazao kale chairman. Your Excellency. Now Nikuri, I had promised long ago the women group 20 million, yes, and the youth group 20 million. Yes. Let the money come tomorrow. Wow. When I'm still here, so that I get the report. Hati echa omtebingwa ebyo nkabahabura ira nkabagambira ngo tinkugonza Uganda okustamira ondijo okustamira ni bazete omwana kwicyalira wonde. Ati nicho nyikala ningamba abaganda bekala barwana abaruri baba takwenda abaruri babazo ururimi rwabo ebinyoti nkubigonza nakake konka nenye kintu basaba ninja kubeta inyo na banyoro muronde tukizuganye abokuba abagungu bakaba hamwe n'abanyoro nabo banyoro konka bayine group yabo kandi ururimi rwabo rwahukana beit kandi nibamu. So how can we ninja kubeta mu rukiko omurukurato ntukirizana okumukusobora kuba n'ecyanyu konka mukekana mukoragana nabari mu yes abokuba omugungu ari byona n'omugungu kandi omunyoro tugomana nawo manana abagungu tubu barusura bano bakoraga nka barusura muzeyi bakoragana nabo bakoraga nka barusura muzeyi bakaba batari hamwe n'abanyoro nyoka ni nyomu sita wa hano waila kanimanya ngo arkumanya byafayo noha chairman itali omukasumi ka kamurasi abagungu n'abanyoro mukamwikaramuta aboko bunyoro bugungu ekere mu bunyoro kandi na achori even achori and bukiri na toro mukamurahamu
tugomana nabo iyo bo abagungu abanyoro bakaba dominatinga ni babafuga just bakaba colonizing abajungu kubazire bakavuga abakiragura bona conquest bakaba conqueringa so hati bakwenda nabo akasomi kahikire constitution yakozerwe hansi entegeka yawe ebataise nabo bemalire nkoko bali independent hati na mu constitution ya Uganda ya 95 schedule ya kasatu ekoleka indigenous ethnic groups. That's true. Nabakungu barumu as an indigenous. That's for sure. So bakwenda nabo bemalire omu ebikoro byabo kuruga baina orubazo rwabo ngeso zaho izikwawukana bemalire tikirugamba ngo bakuba banyanzi gwa rundi kurwanisa abanyoro. It is only a distinct cultural group ya Uganda nuko bakwenda babe recognized as. No, that recognition is a must. Nobody can stop that. But okumara koragana. Just nkoku abanyoro rero nk'abanyoro abayikire kurwana na Baganda natika bane bakoragana kabatwana kandi hati so naite tujja kuba mu businge twikale nk'abagungu tikigamba ngo umunyoro atayikara kuno baitu tube tumanyirwe abagungu kandi ebiga twina ngorubazo rwaitu rukwahukanira kimu. That's true. So hati egi recognition na independence kwemalira nikyo tukwenda kale turabaza wewe kale kitinisa president na nyenche ninja kubaza na abanyoro ninja I will meet them. So mwebale muno tutunga kasana na mujukuru wange mujukuruza obu Omunyoro omushikuruza bamwine Mzee our leaders ba district nabo kisani. Okay. No, I want to say not all. Anasema kama wako watu saba peke yake, inaenda kuja foto wa leader. Excuse me, I want the second here, the one you talk about there. The second, the one is seven. Just leave your belongings down. Leave your belongings. Yes. Father, you sit. Father, sit down. We want the chairman then we shall for the culture leaders. Now, sit down. Bantu bawulisya muzeyi aroho abantu bakuli baro abantu bali bantu bayitu batasobore kutahamu kuba akajambo muzeyi ali mukuba akajambo mubyokere muzeyi nyubakwade mwebale hoyi muzeyi akubaramukia mwebale hoyi
bantu 10 ba farmers mugende mwekutisie Kisani na Muzeyi bambi. Ya, mutige masimu inyuma, mutige bintu byenyu inyuma masimu nabe. Mwize nywe ba sub counter ba organizing na ba kansala mugende mwekutse Kisani na Muzeyi. Ba mwize do mwize chairman LC3 ba chairman LC3 ba councillors ba mugende mwekutse Kisani na Muzeyi. Balida Yes, omurozi waito murungio wa Tayari West TV and orubazo rwa president orubandize mu itwalo line lya Bunyoro hakubunga kwa ikuno kwa kora enteka nzene ya parish development modon kwegendo maiso kuba ne kora kanihire musoboyi kuba ni mukulira kurungi bwire buno president abalize hansonga nyingi eziri hano Bunyoro kila munabante kibateire isira tuboyina abantu ni babazamu no hakintu kyokufuna obukamo obuhyaka kwechwa bukama bwa Bunyoro kitara ekyo nakyo muhulire president engera akibalizo nentekanize zainira nabona aba fishermen ojuke bulisenu eyetoroirwe enyanja ya Lake Albert hata abantu abakiro bwingi mu hanu mu bulisa betaba muno bintu byobusohi ate ojuke ntekaza ya parish development modo ekaija muno ekabaneta getingo omulimi hamuna abantu abali ombyoburunzi ano sangate ebikwijja obikikwata abintu byobulimi kifevaringe muno e district ene ya bulisa bokubati bakira kwetaba muno ombintu byobulimi being a dry district ali omusana ukira kutera muno baitu ensonga nizezo Museveni asubi kuba nabazaho president ekyoki akibwire buno as we talk akugenda mu Nyamasaza ya Kikube ni hagenda kuba na meetinga fama agarukaho then from Kikube nkutubagambirege aija kuba naija omurubuga rwaho I think rubazo tirubayiru rayira ebintu nibye byasubi kuba nabazaho ukyakisobokere tujja kubantu itirana ntusoba kubantu kuyikiyaho nebyagenda kuba nabaza omurubuga orwaho imanko omurozi wa Tayari West nkugamba sobora kuba no ikaraho osobole kuba no gendo maiso kuba no followinga niko sobole kuba nturubatyamu omuwire bwa president agenda kuba na amara mu region enu tujja kubantu koleza buli kimu kiona ekyagenda kuba nabazaho omunteka nzene ya parish development model. Ekiro kukurataho aha Tayari West.